Гледате еден на еден. Овозможено од Lenovo, дистрибутери овластен сервис и нет. Кога ја пишуваше песната, ти беше чудно што никој нема напишано хит за слична тематика, бидејќи многу нормална тема што сите ја знаеме, како политика, смена на власт и така натаму. Ама никогаш немало хит таков некој. Да, знаеш што, ама морам да те мало разочарам, тој текст е писao Duško Kovačević. Mislim, on uglavnom za svoje filmove piše tekstove za pesme koje idu u film. Tako da, to je, mislim, tekst je totalno njegov i nisam siguran da bi meni seba, to... pesната je sa tebe vrzana. Da, ali na kraju je bilo dosta teško da se napravi muzika na taj tekst, zato što kada je tekst lagan za muziku, vi kad ga pogledate, on izgleda kockasto, ono, jedna strofa, druga strofa, refren. Znaš, ova Duškova pesma je sva ovako, da. I ja sam uspeo nekako da uklopim melodiju, da ne zvuči da je tekst tako grbav, što mi kažemo, kao što jeste. I to mi je bilo vrlo smešno, zato što posle toga, ajde, okej, radio sam to za film, prošlo je vreme, sad odem, ne znam, u Sloveniju i tamo su izbori i onda me zove i jedna i druga strana da sviram, što ja nisam teo da radim. Nisam nigde svirao to u kampanji, zato što mislim da je bez veze, to je pesma iz filma, ja uopšte ne želim da se bavim politikom. Ама и во Македонија те викаме, нели? Jes, pa da. I sad ja stvarno, znaš, ja pratim što se dešava u Makedoniji, ja stvarno ne mogu da znam, kad su kod vas izbori, sad nisam toliko upućen da znam ko šta zastupa i pravo da ti kažem, ne znam ni u Srbiji, a kamoli ovdje. I onda ne bih hteo da se zeznem, pa da, znaš, a imam dosta prijatelja i, znaš, ne mogu svakog da pitam koga on podržava i onda najbolje... Како беше репликата од филмот за пада влада, пада глава? Pa jest.